mbere ko tujya ku mugabane w'i Burayi reka mbanze nakiri umujene muhe iminota 2 ubundi atubwire ibimugenza hano kuri Radio Rwanda. Bamwita Igeno Derek akaba nawe yadusuye. Igeno ikaze kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Meze neza ngira ngo reka nivuge ikinyamakuru like. Yes kinyamakuru. Yes kinyamakuru. Ngaho ivuge kinyamakuru. Okay, barasamuka Tanse Barikora aragucengera kwinjira na Barikora imbere saburo batatara gushata imbere saburo gushata Barikora kirajya imbere samono mundeke tsararaje ni Pirano go Bradre Barikora nindu y'umunyami babaro usa n'uwamenyereye inimba nagikundira afite abantu bamwima amaso niwe Pepu wahozeho nyiri ibyago no gutsindwa umutoza wa Man City bamugombora 2 uruwigitangaza Barikora Man City turayihemukiye yamani ni John Derek navuye gatsibukira mu ruzi nsoje senior 6 this year nize mechanic ikirehe muri nasho kuri penalty SS n'abariye bose mbasuhuza ni Materi Claude n'abandi narinje kuvuga amakuru hanze y'ikibuga. Jean Claude Kwizigira Ali ndamushimira cyane yamfashije narinje kuvuga amakuru hanze y'ikibuga kuri Radio Rwanda kugira ngo ngaragaze tara umutangaza amakuru cyane. Numvishe ubaye Rigani Rigani ndamukunda ni ubaye Rigani muri commentary urimo kwakinga neza cyane. Ariko ngo wifitemo n'uburorenzo uri Lorenzo ifitemo karite ya Ruvuyanga nkagira karite ya Rigani ni Lorenzo donc amuvuga ya Rugaju urayirangije wagiye kuyarorera sinzi wenda nimba hari buze kuboneka kanya n'akantu nashaka kuvuga kuri Man City nka analize y'umunota umwe cyane. Analize rero analize reka tuzayishakira umwanya naribi reka tumanuke mu makuru hanze y'ikibuga umwanya muto nshuti yanjye naribi twambuke yakore neza kabisa. Yes kabisa reka ngufate n'aka video zabo nuko uyigaragaza uko bimeze twagiye mbahaye ikaze mu makuru hanze y'ikibuga. Gianluigi Buffon umutaliyani wabonye izuba ku itariki 28 Mutarama mu 1978 ndetse mukaba mwaramumenye mu makipe nka Parma, Juventus, La Vecchia Signora ndetse na Paris Saint-Germain mu Faransa. Ndetse Gianluigi Buffon ku myaka 47 yatwaye isizi ry'ibikombe byinshi hamwe na Juve ndetse na Paris Saint-Germain akiyongera igikombe cy'isi yatwaye mu 2006 ku mukino wa nyuma mu Budage kuri Stade Olympia Stadio Bahini ubwo abataliyani bacakiranaga n'abafaransa ku mukino wa nyuma maze amakipe yombi akagwa miswi igitego kimwe kuri kimwe ndetse abataliyani bagatsinda kuri za penalty ndetse na wakibagirwa amahano ya Zinedine Zidane ubwo yateraga umutwe w'inkuba Marco Materazzi ku nota w'110 akerekwa ikarita y'umutuku nk'ibidahagije. Gianluigi Buffon afite agahigo yihariye ubwe nk'uko bari umukinnyi wa mbere umaze gukina imikino myinshi muri shampiyona y'abataliyani Serie A. Nagushidikanya ibigwi by'umukambwe Gianluigi Buffon bizandikwa ku nkuta z'Yeriko. Hanyuma rero ku myaka 47 Buffon nk'umuzamu wa mbere isi y'abazamu yaba yaragize muhebye aracyatuganira umupira nk'umunyamupira udasanzwe ndetse stories zituma nisunga intebe ya kumiro ndetse imbavu ziraniye cyane hafi guturika byumvi. Gianluigi Buffon imyaka myinshi ku gasongero ka kariyeri ye aratubwira rutayizamu wamuteye ubwoba ndetse atinya cyane mu rubuga rw'amahina ndetse nawe uri kunyumva uraza kugwa ku ntebe ya kumiro ndetse ubu ngubu Rugaju kwikubitiro agomba kuba yatekereje Cristiano Ronaldo umunyaportugal ufite Ballon d'Or 5 ndetse agatwara Champions League muri Real Madrid na Man United akikuza igikombe cya Euro mu 2016. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze imbere ya Buffon ndetse nagira ubwoba iyo yumvise izina Ronaldo naho Faustinho simbigarukaho agomba kuba atekereje umwami w'abamezara n'abaterekwartista Lionel Messi ufite igikombe cy'isi Ronaldo atagira ndetse akagira Ballon d'Or 8 mwisinzima abanyamupira. Ibyo nibikanga Buffon ndetse naterwa ubwoba na Zlatan Ibrahimovic kabone nubwo Zlatan akeza Buffon muri 11 beza basangiye urwambariro ubwo bahuraga muri Juventus La Vecchia Signora muri za 2004 imbere y'amahano ya Calciopoli. Iyo siruswa kuri Buffon ndetse nakeza Zlatan nka rutayizamu wamuteye ubwoba mu ruga rw'amahina murakicaye ku ntebe yakumiro se muhame hamwe muze mwiyumvire. Waba wibuka UEFA Champions League umwaka 2015 ubwo Barcelona yahuraga na Juve ku mukino wa nyuma wa Champions League amasari yose kuri Stade Olympia Stadion ku munota wa kane Ivan Rakitic aterekamo igitego Alvaro Morata aterekamo ikindi hafi yo kwishyura iminota ibaye mikeya gusa mfite YouTube channel
yitwa Egen Sport News. Abanyarwanda bari kunyumva, reka tubanze congratulating abapoze humura impano urayifite, natwe iminota nubwo ari mike ariko reka tubitware neza. Ufite impano nziza yo kwigana kabisa, urumva ko uravuga ibintu udategwa. Lorenzo rwose urumva ko adahari ukaza ugakora abantu bavuga ati ubu ni Lorenzo, wakoze neza n'uburyo wanyiganye backinga ni byiza cyane. Reka tuguhereze noneho umunota harya ntiwavuze Ruvuyanga. Yes, ntiwamuvuze cyagiye ushyiramo igitego cya Bariko uvuga ngo aragushota, wamurangije n'abo batatu. Reka noneho tuguhereze umunota umwe ku kintu wasabye cya Man City. tuza tujyane neza, tuza wigira mbwira nk'ibintu nka bitatu wabona byatumye Man City isubira inyuma utuje. YouTube yawe urayivuga utuje. Yes, mu magambo make mu munota nk'umwe n'iki. Nk'ibintu bitatu rero mbona bishobora kuba byaratumye ikipe ya Man City isa nkaho igira ikintu cya downfall. Ni ibintu nka bitatu ngiye kuba navuga. Ngira ngo mwabonye kuri match y'ikipe ya Arsenal ni ikintu stickingaho cyane, ni ikintu kijyanye na Mediane. Kuri la match ya Arsenal umuntu bita Pepe Guardiola yakinishije Mediane y'umuntu bita Kovacic na Bernardo Silva, ayeza agafata Marmoush akamukira ku 10. Wabonye ko yagiye ahinduranya n'umuntu bita Savinho. So Guardiola ari gufacing ikintu cyangwa se ari kurakinga ikintu cyo kugira Mediane nziza mu ikipe ya Man City. Tugiye kureba nujya kureba age y'imyaka abakinnyi ba Pep bafite, habiri Kai Gundogan, aho umuntu bita Kevin De Bruyne bari muri age y'imyaka 30 kandi n'imyaka ikuze. Ndastickinga rero kuri kino kintu kugira ngo Pep atagendera mu kintu nakita nka dilemma cyo kwiquestioninga ubwe cyangwa se cyo kuvuga ati nshobora kuba nakomezanya n'ino kipe yanjye kuko ni ikipe imufashije squad gutwara Champions League amatrebo. Donc akaba yagendera muri icyo kintu nakita nka dilemma cyo kuvuga ati okay, mfite ikipe nziza. Ndetse byari bikenewe cyane no kugira ngo ikipe ya Arsenal mutsinde, kugira ngo sticking kuri icyo kintu nyine cyo kuvuga ati ikipe yanjye nta mbaraga ifite muri buno buryo. Ndaguhereza urugero, nta kipe nimwe yigeze ikomera ku mugane w'Uburayi, nta mutoza numwe wigeze ugera kuri climax yari yose ku mugane w'Uburayi idafite Mediane nziza. Arsenal yabirikane yabaga ifite abagabo nakita nka ba Gilberto Silva babaga bari muri Mediane. Iyo Liverpool yabaga ifite Xabi Alonso na Steven Gerrard na Luis Garcia. AC Milan yabaga ifite Pirlo, Kaka ndetse na Sidorf. Wumva gubizi neza ko Shevchenko nanoza na Crespo uri gutsinde mu gihe Kaka yaje. Reka nkubwire rero mu busesenguzi ikintu uzakora kuri radio ujye utuza gusa, nicyo kintu cyonyine ukeneye. Nta kibazo, ujye utuza, bitekerezo flowing uko ubishaka, ntugire panike ngo uvuge ngo aje n'imyaka ugasanga nyine n'itotoro. Birasaba gutuza gusa. Niba ugiye kuvuga Mediane ntukabivange n'ibintu byinshi. Jya ufokasinga, ubundi niko kwanaliza no guhitinga point. Kuba ati Mediane ya Man City ifite ikibazo wenda cy'abakinnyi bakuze ibifatika, ukavuga uti Kevin De Bruyne afite imyaka, uyu ngo afite ingiyi, uyafite ibiteranyije, biragaragara yuko ari abakinnyi bakuru. Umupira wenda ukavuga uti kwiruka ntibakibishobora cyane, ikibigaragaza abakinnyi imyaka myinshi bararushye, wenda uzanyemo fatigue muri iyo Mediane. Kagaruka ukavuga uti wenda Guardiola ikosa yakoze nk'umutoza yatinze kubasimbuza, yagombaga kuba yarabikoze. Ukavuga uti ubu nibwo atangiye kubitekereza, atangiye kuzana ba Marmoush bato bafite imyaka 25. Uri pose urumanya makuru umuhango uzabigeraho, ariko ibyo wakoze uri mu nzira nziza nk'umuntu urangije secondaire. Twe ntago twakoraga nk'ibi. Ibyo ukora nyine natwe nibyo twakoraga. Natwe twiganaga ba Castari n'aba, ubu nyine uri mu nzira. Just genda utuze ubishyire ku murongo, Imana izagufasha bizagenda neza. Sawa, ngaho suza abantu nka babiri, suza abantu nka babiri batatu tugasoza. Uri mu nzira nziza, courage. Murakoze. Ndasuhuza animateur Claude, ndasuhuza Didier, ndasuhuza Habiyambere Honore, ndasuhuza na Alpha Ivete Simba nanze nguraburamo. Oya zitanga za ndani ubwo ntutamutangariza hano kakubayeho. Icyo gikwengera Ivete mwitseho izi za ndani yavuga gustickinga. Ivete mu stickinga izi za ndani ubwo ngubwo nsa nkusoza nyine. Ndabinginze abanyarwanda, ndabinginze bajye kuri YouTube channel yanjye. Yitwa bavuze yitwa
yitwa igeno sport news. igeno sport news niyo bahera za ndani Rugaju nawe ndamutabaje. igeno Sport reka news. nanjye ngo kandi reka subscribe wa muntu igeno sports News. rebe rwose ko yari news ndanayibona ubashyiriraho amakuru nyine Amakuru y'imikino. igeno sports news Rero iyo ubikora ukabona abantu babireba biguca intege reka turebe bajyeho bankorere subscribe. so rero ndumva niba nta kindi twagusezera kugira ngo tubwire ndabona abantu. rwose hari nk'inkuru yashyizeho ngo Arsenal byasubiye urudubi ndabona ifite abantu 370 gusa ikintu tugiye kuwukora nka radiyo Rwanda Yego. igeno sports news Yego. sports byanditse mu buke igeno sport news uyu mwana ni mumwuzuriza 1000 mukande subscribe. Yego. Genda ndava mu kiganiro 1000 cyuzuye ndabikora. Yego. igeno sport news Yego. imana igumugisha bye Murakoze cyane. Derek wakoze rero courage 1000 uravano cyuzuye. Genda ndabibutsa ngiye no gusoza igeno sport news hari ikindi usaba ariko Yvette muraserera ntiwamuvuze oya ibindi urabimbirira hanze wa muntu we Yvette utabwibye turaje reka tujya kuri Real Madrid mu mukandira subscribe uyu mujene atera imbere kuri igeno sport news tubone nk'abantu mu minota 7 dusigaranye n'izi mpano ziba ari ngombwa ko tuzinyuzamo nicyo radiyo Rwanda nyine ibera radiyo Rwanda n'ubundi amakuru y'imikino ntitwenda kuyavuga ngo tuyamare yego niyo mpamvu duhora tugaruka ahangaha buri munsi ariko mu minota dusigaranye Manchester United yakinnye match yabo na Leicester City yabanurwa igitego itsinda iturutse inyuma kimwe cyabonetse cya Maguire ku munota wa nyuma ikomeje gutsinda nyine mu bibazo biremereye cyane umutima w'abafana wenda guturika yego